Ebusuafo ha emergency Ghana TV eso yasanso edinhyemu ewa hebio megidi se bebia wo bia no bibia ekoso ye ede ama na enesto ya mensaka ewo fidem haseni yes sister bi ede na sem abeda Nana Yaa ewo Sompa TV na sem ode baye ne se oni be mebi awo mofra mienu na bema no ehwe mofra no na onim de nti asisi a no bema na ye na adwense onhwe mofra no biom eniti no odi ababeda ye se gya yembisibisa bema no ho asem na onu kwa odwun ko onye de onti ase ntebuso ye nsem ne enko tie mu nsem emma na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho kame ho ne enko hwe video ba chenya ko padon ye de ra na no wani ma mai ba che obi binti na me pese be ba wadaroma na ni fa kro no nso so ye frɛ no ɔka so onim we be ndai ba che obo mi din che na onim da bi obetimi ne watwe obetimi so asiwo unim sa ba che me de meka no kra kire ba che onye obi a na asem be din wo sa yem frɛ no ana ebe frɛ no ba che ombetimi afrɛ no da bi nye ebetimi wo na odi case abreye ba che mo frɛ no enti yem frɛ na age wani mba ba o we media ethics wadawroma media law media ethics sa na tie enti se yenti asem no yentuufo a ye bekata wani na mom yenti asem no ne yemfrɛ nipa no ne yeni asem na chi na onye bibi mu a wode a gi ye hu wani sa na Nkomo ne tie wadawroma what enti decide within a few minutes ne ye woni amafoforo ye ba che mate oh ye okay ba che ye da se wate yan se nyesa mansion ye kwa nipa no obedi di atam ba che ni ya ye why ba che na ho fe de be bi wa de wa kunipa ba che de bi wo ho fe papa me da se ewie de na enya wo ho fe e kama pa ewie de na enya mo awo man ba che me ne abrante bi tonight satam na me wo 19 years ba na me ne me uncle neti but I say me na me ofane ne yiri ne ti dan mi ntina so mo mpe se me manyi sa na me na me baba akon so na me no mu nyina da na sa akon na wo ba mpa shan na mo 17 na me wo okay nti me ne me ofate na one ne yiri ti dan ni ne ma na se yakodo so nti na se ne me ofa no ne yiri ne mpene so ti ko ba se obe wo me ho ama me fi honom wo fa yiri mpa shan ana omutu me na me koda efie na ne kios bi mo nkran nti kios na etim no oba anim ho no na abansuru bi wo ho no adwumayefo na wo ho no nti na me da abansuru ne soro na me de me nyama kogu babrin shop bi nti na bia me da ne nye na me ba na oka me ho so na ne papa nhwe no na be ma na me de na ba hasi anso no wa pem ya chepa be ko mo pem me de bebre but asa ono pa ne nipa na menyim no nti be bia na me da ne nti me bra na matisi wa wo baako bata me nim na sitine mankasa nti bebia na me dani nti ekoba se osan ba me ho be pe me na me kopne me pine na me ne titi wono ma me de duru bebi na me ka che ni se me ono oba na tinti me twe me ho bra ne ka che me se sofo wa ware krampo ja ware na nya ono a me ba emu nzim sa ko chi kakra bi ba che ansa na obesi sofo kra ja ware ni bacho menene tina duru baby no me hu say me na ma wo baako nti me ka kire me hu say be ma wo dade me fa bibiem nti yetina na odi kan na we no oba bachan ana ono so anhwa akra ne da nti me duru baby na me ka kire say menene ntina biem no ana ka kire me say sofo krampo a wayi sofo krampo ware a ojai na ono onye sofo a onware ye be ma na ebu besa mbachan ada na sofu bi eja ware ama na hu da mbacho menimo you say obu be wona ne tena di say ansa na obu sa be ye tena ye na me fan say edi be 2 years mu na me ka je say me ne tinya bacho David okay me ne tinyina je say akwa say ahoche parent na me na ama me ne ti because me hu say oba na ne ti no onja oba ne ba ne meware me da ntimi asita me ne tinyina me ka say me bodwo so na me boa but me ni boafo bi ha obebi a me obe support me o me mabroba me bom ene me ba na me hwe no no nti shedin why me nso ansa me dofo wakofom kakra ba chen ohoye ba chen afedi nya abotre
na kwan kra fa so afi be ma obepe wo bu be kra se sofo kra agya aware sofo kra kwa awade ama sofo kra agya no to ayen Nkomo ne so na afi ye hunu kwan de be fa so Intiman ba cho obu misa beniwe no me na sesam ne ti nyina me ka se me boju so na me boa nti ma me decide se me free kran honom na bebe ayete omo be ye train kwan wo honom ti ma ye kra na ye tutu afiri honom sata na me ne nyam ana me ka chen so okay ene me na mafa me ho adwen se me jaya me ne be jaya na maba me krom nti me baaye no me di nyinse ne baaye akra no kra wa nye ye because na me anga sa adwen ya ma wonam aha me nyoke me ne na sesa me nyoke kra nti ase pressure bet ye ka chen ya kire ye nyama bi na wo ye tia wa na ma ho fili ma ono no ho oye nipa bi a de be how pa de on kan kire wo ena wo be wo na wadwen sa woni ne be fa adwen a o asetena woni meti enti sen pa na woni meti na kosi ana wo be se ye tena ne se ye be ware ana ye be jan oye obi on kan no kra nkire wo da da bi no kra na on kan communication makra che de obe kan ne se nya abotere okay enti e go ba se na meti pa but na mintimi nkan asem ne nkire obi a me ma me kro obi a na me ni Nkomo ka asem se okache mi so be ware me ba na opese o ware but ware me dey anka me ware because wanya me boni bia e na me be hu se girl na one ne tine e ye mpena ware no enti se me so me ye mpena na oka se ye mi ndo be ware na me ni problem enti e ko ba se okache mi se me no be ware me enti se me ko me krom kro be ba ho e na me ka che se me medical ne be ma ba kwa wo me krom no fa me wan hwa akra ne da na akra no 4 months no ja ne ma me wan hwa ne da enti se wo so abeto sutu a me fa won ko mikromo obi nsan ko hu ni abeka se me so me ma aha nti me ma won di machi wa bra won ware me nti me di nyinsa ne ba mikromo ase no me wo hono ma na nyinsa me do 6 months ne say ye e na oba ye na obe hwe ye if you na bra itu aso ba nti ye se ko anyam no o ma uska ba cha ye no de me chop money de it's just na keeping me on na ye dia problem ni ye dia emotional withdrawal na ye dia problem na ko ye say girl ni nti o se me na ope me by Johnny ni tinti on ti be ma forward enti na o hwe a ope girl no na wo de on pe wo na wo ni man no na me nyim no because wo busa na o se me na ope me ma me busa na o se me na ope me ene ye dia na obepe bi atiare no aha because wo ma fans and the only make asa kama oni make asa kama ene de bia wante me nka kra na so ofre me kra na ma nfa kra na asembesi enti ya ze me me bona abone saa se o se me na ope me de pa na esi ni kwan so onti me yo me ho ade ye ka osima o de nya abotere otimi hihye date nyina ma adwuma na me won kran na me ye kra no me di misika me nya me ba ha sei very timi ga jem so be me ho ade ma me busa no wo ye sure so be ba ye me ho ade no ma me ne ma me ko krom ka se me ko tontoma a obeto ni bi aboa no me ko yiska ne tompa boa ne ma ntoma ma me ne ma ye to ni nyina ye waste go onum me ba eni emu amoto ya na mo de ya ahoboa kwa awade mba chan mo di kan kra ko tutu so okache mi so oba be ware me o ma uska se pa ko tutu de bi wa ma miska ya na ya munya abotre na ade no nya desa o aware no da ka oba bi a obehia bi aka ne ka watim ne nsa ka mema nyina ahye bi na for the very first time na no ma bo hunu comment se be ma bi ka se onu nso benya na efre ni Mr. Nanka o se ade a ohu an na ni je kra ne se ka wahye no Nanka o kasa o se my wife for the very first time na Abraham pasi woni mo mebu se eja man so se da okay ntiase o mo ede mame ya abotre wate ya mo ntumiri kasa nti wo na odi mirika one o ma me peska ko dwiri ni ama ede be ya ifro edebu ho de ntia ye me ye ne sa ne se me won kan no me ka jensem ni ne jai iti baby na me house help iti o ka che me ko refio na me ka jensem ni ntine biem otimi di sumbe gina gate na chi sama efio se ye me di fifio no because ya ka che me se efio na mera no wo adwuma na me ntimi mpie be man ntimi di sumbe gina hu fitiri oba gate na no be oba frɛ me saa na me bom esu na bi ne sen opama che me ne ntina ya o cassette se mpese minya the picture ene be ma mahu se na o ye serious ana na o jimi
Se on ma esun kwa o. Say he. Ai osun ka se opomacho me na odome. Me na odome na aware cry aware ejai. Che se ensem de. You know what I was saying? Oh, friend Mr. Kate. Mr. Kate, me pacho na me do wo. Me pacho bi na obemu me do me worry. Sa no ye. Otimi esa. Me ma was ties you. To aswe. Enti de me say ma de asam na besi nyina ne say maba me krom me ba say wato ame wa ba say a enti ba ko na ba chan akra na me de ne ba ha na o say no kra de nanka menini ni ba bia but e fi onom no e hanom no ba metua wo hwe on na free nkran ba krom anyi me nko ho bio on na ba ha say amene na wo nkra mienu aka me ba ba ko no ho ai enti akobe me ye busuan asesini aye fast and furious abemo the way ana ekwa na minim se be fast am nkra mienu abemu sa enti mienu be kan oba na we ba chan okay enti me eduru ba bi na me wo chese oba kumase na oba onchen ona ba ha okay ni nyina aware na anya amaso mba cho da bi enti woni net na how many years me ne na tena 10 years hey so when you answer wako doctrine school awie kwa ko law school agi diploma mienu we dey so nya do degree what the diploma mienu dem me ya kra ni se ma medina me ba ma kwema ma bo agu no odi aware dadams na me so be esuma me wo ye wo mitum je over witness ye yesum no se me ra awama 10 solid years. My phone chida. 10 solid years. And they say when you feel because my name is here 30 years. Hey! 30 years. Asuma me woman no. Woman suwa. Onka ye wa dance for ho. Nti ebe na woni nam sum no keke. Yemu. Se obia enya obi bia mani ntia ode but wan kasa na de wasua no. E wadwe bebu for pa. Why bebu farmer ebia sisi am ntimi nkwa adesua ho ne ho nti meja adesua mi ntimi nkwa adesua biem because me kokra na madwe bu me for say me twempna say ma me de me asen we de an na no eto de bi adwuma we ni adwuma bi a adwuma nyame de ho adoma chede ka nipa ho me na me nti case no but asema me di kan say baby a wote ne ya appreciate wa yenhwe wo yi a yenno a free ho say what near na we ho 10 solid years emma mienu and they say be man dey na oka say omo ba me until last year na me ka chen say me ni na jai they say the opio me ma ni nsi mi chen biem de beto me bia nto me ana ti say endi me kan sa na de afa de enkra ne chop money kra de bi ma biem ema afio na enkra ne start jai school bet na afie omedi Fadia ma film pa minimum na busuafo pa ya ota akoko omo nchen ya omo ono ne infantini nti me nko on yakofio yakọ meko na busuafie 2 times but me free on de me nko ho bi nkra no wo omo to omo di panyin de obeto egitu ande wanzo ni din nti panyin na din fie sen mpajo 6 years nti no no ombe 2 din wo aha kumase ha mbacha ne papa na be 2 din no ne papa ne bra ba ko ne ba betu okay nti at least ebusuan wo fair knowledge of senior osikra ne tie ne ba ni say no why no etimi abona mane ebusuan ne kame say jama ne ebusuafo ne de me ne uncle ni masemwe ne papa na obetu din no ni masemwe ena ne sister ba ko susu nyim ne brothers mu nyina ni masem no wono mama ne na wono na di omani ahwe de akosu bia me na me frɛ omo ba mama ne eno so na enye no ena na on susu ye complain pa se me misi me ni ijai o ma me wi kra man kwa yie no enti ye ntwa nsem ni bitia edien pa mo na pese ye de boy se mo am pese mo de boy me se ma o ma ba ha sei this your map on any bra pinya ba ha sei senko be fa me ne nkra nako enti ma me mabusua ne bra no ba ne tena ase abedi obete ne ma aha dabi on the oba ne say oba be fa me ne nkra nako on the oso onyan mi o oba fa wakọ he oso onyan mi obi a de wada be hu obi on fan 10 years no mo mba ha na obanyimi mama ma wo mienu
apetesi kura me busuafo kura nya binom da fa na obefa o se botomu niama akwa na se obefa o se nipa wasere ne ho kwan enti ma na menim but me no me hwa asetina me ankasa so me timo me fie ne me mabrabom na de me fam na me gitum se nka meko because me nkra ona na me meti na odi hu me eyi amoma ne ye late dodo he ba ko ne bae na we se hu nyansa mistake na second one kra bae ma second one bae me be se die ne die me nua ba anya kodi a mistake ba edie no the moment ya ba wa adwene se na de ayiya na Abraham pade ba ko ayiya ta ma sa mistake we si ya homachidie oba no bo se wure fi se bia postmotu o se hwan wo benom ana Lydia wo benom eya ahomachi nti wo se o ye no nyina na kakra ye dai ti ade che a wo nkai se oba dai mo accident na si na we ni abre oba ya din o adin wure fi bi ketu bi na waboka wa abrabom e wono ahomachi adie ko nsohwem ti ma na ya ni na wona ahomachi wukunu prepare wa ahomachi a mesra wo ye ya mwani na ho enya sa feja ne se daddy mesra o mesori ano park kai me na me no medro ema mo bo nyare so na anu medro ano edi be ma business na o he na ya be ka say so be ma na business am ne ye nyina ye ni asa be ma na no criminal leader onu ni oni dada sa bi dwane e no no so mpeka enti onu kwa na be for so say nom sweet one medro yes ente what ni pe na yeah ma ye bro edin o unim say Mother's Day na me hu say na yesi de sa pania no yi bi dade no Mother's Day na me hu say na ma na ye hye omo family planning no he enye easy na bra pass na for mo enye bayira bre wadwo debi ena ehihye omo ho sa no debi yeti chase ade na yetimi ni peja honam no ema wa ukodro na otiwo se ye na ema hu se niam bebre ni ya fa niam bebre mu enka won ke enko no kwasem okoba kwa no abe dede anzo second one be samba mini biomo no di be me yatem ya na wa ka no mini biomo mini kwa kubo kwa si ampanyi ade a wodi ayami no acha na sie obesa aba ema de ye de ye wa ukodro enti mesra momo ani ye ne Johnny Nkum imprim ene e mesra Nkum na mo choro e ma anti ni ye a munye ni ye why blaster footballer ne ni bedi Nkom mo mfre no na afi ye hunu ni aye ho enti sesi e wo pese de na John enyema ezema ekobe 1 year me manity fio na mo make say menini jai ni mu na or start say me nene ntina da me hwe me ma afi natural money na say me so me nya adwuma o me nene tina nyina say o hye da pa ba obadwetire onye mbisa da obema o ma bro so 1000 me be bia meti no sisi a me ne nkra no penalty na akwai tse me nkwa so ne me maneti enti na bi ma o tricky bi oba ni kire o sa de we bia na obi nka nkire oba wo si abrabo kwen ne bia na wonye ready say obewo ena be ma abọ fom sa bre no wani bre wo sha se adwene kwan abefa so anya solutions ti panyi bi kura wutimi de oba na ye den eja no wa force ma menka bibi nkire o ya na ade china nkrofo na madum anya obi a na wo office ya woko me ma ye bida emre bi wo mabrabom me sori anopa me siesie mo se na wo se masiesie me ho sa na metie me siesie mo se awuraba na ma botakin na me gina hill so na me na medum me ni hweye wo ho enso na me nam office to office enye se office bi afa me sa na Abraham pa me bibia ma wo mo on se school kakra me ko ye no ene ade kire kakra nimdie kakra ekura me no me try se obi a me nya chance no ho me bua ne kwan bi so a ne ho be ye den ebe han no me ma pepa obi washroom pen na ehwo no na be ye stepping stone na me nya kwan wo GCB afedi me kwa achima na mawiem na ma convince obi se onto ye product me mfa so sa time na ye 1 Ghana cedis enti e dey wunya nipa 10 and wanya 10 Ghana cedis na sa bre no wo am ne o start obi ajaye because na nya de da form
enti ebeka me nko a unim se me na musa afi de na me ne benya ko se ya mama station wo GCB tech commercial area ho afi de me ne ya mama deck se adwuma na me ye na wia ne so no me meye wo ho because o mu seriousness bi ye de sa brain na me de me beja enti ya na ma ye hu ade bi se awo no ye wo wie sa na chasa ye ma awo ne nane yade bi metena ye so te se obi asabi wo ye ba fan awo na mo da ne ba fan wan kwa be de wanya be ma papa oba be wado enti ma wani nya den wuti wei pe obi fa wo magya no ensuo na nkrofo oton ye o mimi de na me ka kire wi me de na time pa me na mawiam na wi aye den hye enso eyeye enne nyame adom aye ya abroso kra na obi akra so da yese bedu sa enti mesrew ade e be boa ba ko o stepping stone sisa wo story obi enti me sisa wo story ma achewo se wan pe baabi ama nkra na anyine na wo wan pe antoma bi anyeden amfa mo wiye mu a unkwa na wo ma na diwachi enti mesrew ansam ye be frɛ John no me de bia metimi aka akere no no be ma no bi ba kra no a sisa wo story very important me pa cho wafa Bachelor me that's it yem frɛ John we obedum no fan picture to so obedum no ye fan grofo mama na afi ye bo omo fom wi a na afi ani wi ase na twe manso obedum no John me pa cho good afternoon Hello. Bra John me pa cho good afternoon Hello. Bra John what a man kan Monsan friend ye di boni wi ana ya san dane ayi ya so asan sisi afi de boni ankasa wodi afi kasa a wonte boni na si waso e ma no nso ne yema ye ni na ho na school ben ne ekọ na 10 years e wo Ghana ha wonya certificate say certificate ne nkora no certificate we de ne ye ka umum na akobo ho ka Bra John good afternoon. Hello. Bra John me pacho good afternoon. Afternoon. Net say bra. Bajao me pacho wo ho te say. Ayo. Yo ye de rade ase awia de boko. Na wunua ba Nana Yaa ase wa me ye adwuma wo Sompa. Nti TV so na agya me ne wo bon komo yi. Me pa wo chew ye te ya yenka bi nhemu kura. Ena wan kasa wodofo Kate. Edi aba bedan ye se eniama enkoyie na niama akoyie nyina ne se one wa wo mmofra fefefe mienu mu na afi de wo se nka wo de wo hwe no wo se sa na wo si hwe no kra no wa na anwene se bedu ba bibi mabiem wa ye ne good wa ba be si sa amre afi de hwensi kwada yi hwem kra no kra de square titi fie ena ye wura ye se ye frɛ ne abisa se bone bi wo ho kra wada woro ma ya so nche mu kwan ye be fa so me pacho me yejuma me pacho be fa be 10 minutes aka me papa me yejuma 10 minutes wo ho me FM back when I ndin Nkomo pacho pa ma ehun hie nti ye be fra back in 10 minutes time me da se na pacho o fa mfin fa me pacho mi wo Kumasi o oh man pacho the FM back one pacho why pacho Mate hello so me fra back ana ti 10 minutes time many bonus na me kase be kram po a wo ngoda oh ya kama ya wakati ni tina ya no fefe e ho fe papa na kase be kram wo ngoda ento na kase no Onyankopon achena chede wo ye oba emua papa bi na ya na emprebebre no asetra bone ne wo fa yire no no mo tran no omo na ama girl akoko to esem sei se nkom ne tran yi anka we se no nyanka ama ofiri mu ena chese nyinsen a ye odi kan wo ye asase odi kan wo ba ko nto obo wo ye na no ne no fa no tie no ye so careful utie na so kana no ye so careful ne mo won kom ne si abonten no se no ne so aha bi ne ye se wo hia adwuma
ohia aduane no ne ade ena owura yi tata no ena o give in pene de tie ba be pe ne be wi akire na adani sempi gere ya utise yakopon ama wadwira mo ahofese wutimi yusu bre ho fe na sebe oni o fam wo fa ono no kan no ye lesson emfa emma ukobo bra won kran akopɛ bibi akura na odi ahweba akono wo se de okoye no we na ba woni chia se Ghana flag de cho se me yi wo empra so wa no so wa ri no wo ba edi be te chinchina wo di na no fe fa se obe ware oni adade no wo ka wo cha ade no enti se wo give in upon say wono tsan ya aseta na enkoye ma ya wo ba ukrom wo tro wo satan na ono no yo woni ni nse ya wo ba ukrom ase busumi nsi ade no be say eno ti kwapo nka se wo hu se Onyankopon be say oni abrante no ebetra no otime sawo saa te se wo wa ababa no wa mienu na wo first one no enti wo hu Ghana flag wo hu say bia say akwa no wo mpe oye na skere ka na wo ni ma wotina ye se wo ngasa no wo da chi na wo de to chacha wo da chi that's why so wo fe no awon fe se be emanyansa na emma akatua pa so ene wo ja ho sa na e ba won se Nana Yaa ni ma me ni papa to the extent so obe wa nti ma me no di achi ma me no na question mark ma me no di achi ko to ni ade be ma no wo hwan na Ibrahim ma kwa nanka wo be yes ade ade anko be ma ade anko na shi na hamu ade na wo gie amanye ye ode ba be so se ya wo kan wo se wo tini so won ni so bi ma wo be so wa de wo na pe na wo saka how come some man so obe wa no nya wa na ma me di achi okotontoma wo so koto we se abe ya wo face camera are you ade ne fan to aso what you say enu ti wo na pe na sade no aba wa fa sanwa wa fa bu sanwa na ti ni twema wo kra ni se won yo ho de wa saba se obe fa konkan na ma no wo papa e hwe na America obe fa ne se bottom ade akwa na se ana na japa de bi ana de be ana ne yire ana ne mpa disappointed or disappointed people one ma wo ya wuru kwampo no emo ya for what how ma me say be on na no one say one your ho de wo ba be fa wo so say en ka be ko because of assistant na wo munti to hell with that on say wo hwe na ni ma sa black stress and pressure hormonal imbalance on say wadwen ama sa ne ama we nyina ba beto no Nana Yaa abranti we say so do ko nkan ya me yi ni say bibi be yi papa pempia senya wo pe no enti ko ba ko mu de nka tra na pra adwuma ye wo say akwa no nko school aban school ni wo so kra ma me aban school ni ye ji say Nana Yaa aban school ni ye ji ska say wo ba me so on 24 me ma me na wo nya adwuma until say be me ye benya na e be cancel me de bibi atoye no na de bi kakran so ekura na mo so chem say wo nya adwuma enti wo ni di on fa anya wo ni di enkwara no so ni to mo na mo no to mo ye ni di wo ma me so no wo ni di ese me nya adwuma wo nya adwuma wo fese wo nya adwuma wo nem so mo so pa say is the fact say wo nya adwuma no enche say e fese kwa wo ntimi hwe wo aban school ho no akwa na ye wo mo tifi ese eche be ma no say kwa no call aban school because I want to school is good example de nya abotre ne emfa ye ntu ye Nana Yaa nya me kan say mistake na ya kwa na ye ne ma me ka obi ntina wo 10 minutes so ya yem fra bra John ne ma me ka obi ade ntia so be ma ya sebe won fa oba ngongo si ba bia na kwa so to awade ho ne ma abraya wo freske bia mra wo wo ka obi ntina akwa no so fa no wo ti ase ma na ba fie ehun se wo ka mo nu mo ahwe ase bia ntiem mom le nto fa mo se enwanwa it's annoying ayapa my pen mo say wo te oba ma oba ni tibi jane na so dachi some we ya what come say what to kwa eso wo ye nso wo miensa we say wo mo ye do mo ye agudie do mo si ebi no papa what say the life say anyway ma mo ten come be a chene say what you say wanya de enti Nana Yaa ne ye kan say ma ba no ka kire ma me say wo ba Nana Yaa ne ye kan say abrantia no wa gru ache wa ye ni opedi ache this time around full stop wasepemwa yes ultimate didn't sound for sabi o ewo akwano so bio just say ne trase ne ye shema no hwe ne ma ultim fire ma mienu ma wiase nyina no amo no so won ne fom so won fom so una ye papa say o hye na akwafesa kra no
What thing is what thing is so you're in this war and grand to no one bed and Wa wo ba ba wi ase. one bed and be power. obi make mistake no and no chance wo brema no for no so ne so press no adan and then me verse me member mo he and grand think sa Plan is so mo nkan ma han mo and grand come wo me tefia wura ko register mo wa abai school no do to ya abai school ko no mo ja no na ye dey pa ban school na ban school na baya to no akwa no say o say na ka so in so because it's on one pants on kan chen enti omukọ aban school no na ko no fia na nua obi ko to ne mo na no any penny be ka chen se so omukọ na nkra na no mukọ to sa na nkra ntwa do mo sa ko wa akra na ma me ka se na me ma baya ne nko penny force wo nya ya da bo ampa enti na ya de only adia ne say ye benya brema no ye benya brema private or whatever no say friend say can say mami susu why susu private o abaya de yo say ya hwe wo mu yi a enema we say ma me papa de what you say na tu na be ma wo ni akọ wo ma ho we ni nyina solve a we ni ya ade kitu abi enti brema ni mo na ye hia na ya woni ne ka say 10 minutes time na won ya west wo ba so mpa say eni o ya den ama ya trase o tun fo bi say won no mu ne kwasa sa na ya mo nya mo mfre no na ye nto ankomo ne so na Abraham pa obete ho ansa na be ma na be m kakra ye ni nkomo kakra Nana Yaa me da se bi onyame nhira papa na ye san chie tiefo ne ahwefo Nana Yaa on se ensem no ebi ayoro ho na ebi so di kan wo se ye ka kwase on se ewrai odene nema bebre di agro odene nema bebre be di agro on se itie nkomo a wudi ni ha wie ya wo so kire se be man kra na wo mfa na nya hwe sa unhia no na sebi ahochire nti den na ukoba wo nam kra sa ne da so ni nsa ahochire nti wafiri ho aba ukrom etinka ho no ahochire no why save obae yenka se nipa wu a eye nipa na wu akra na anya yie ne se nyame nim ebeye bibi papa bi e di amount no pese o ho beto wafiri niam bi ho on ye besere ye nuama no momutie na awie se owu ana wabra bono ensi sesi emi bi se me nua bai se secretary ya ye be frɛ no wawu a enkurenko be ne den wo ye den a wo be hwe wo di ye be serew se boaboso na me kan bi kire ni boaboso entrance se chinchina na fashion odim se me ma no omunye o ma ye so mo pema bi o omu enna na ewom ne hia o omunye o ma ye so be so mo hwe ma bia se ensem odi diu se sa na ti ampa bi se enti na numu asem se sa na ti ampa etan enti minu aba ezesi achia ne mui pe bibi fa onsa ye wo mu se na so ye adwuma ana se yo se ye den ye ne me no osoma no ho beje nkola ye ne kasa na se ne ma tutu ya no bre obia fa pe bibi ye ne mfa wani nto eye ewura ne so ai krache ne so emema na aba no ne ma bi wo ho enkoyie Nana Yaa na eto so biem ne me ne maame ne te ase na ho ana se ye frɛ ne maame wa fidie so a kameki kansem bi acha na anka no bubufu ebise wo bati sei na be ma etime krukra efri nkran abeduru kumase se me be fa oba ne nkra na kɔ mo antimi amfa na antena se anse kire na anka bibia ankire no hwɛ se awure ya setena wo menam se ne manko yenti anka osɔre adinachi odinachi wodi ho wa abra wo metu nsa hivi kokokokro mebobi apetesi ni totu ayi bia kra ni ho de abremo na mu hwenya me anim asa amanako edi abusua na nipa bia befrimu yi ye besere se sebi mo wu ne nkra no mo ba eye nyina ye japade o ye nhwema mo nsa ade no hwe se abaya ti se 30 years awo nkwala me nsa sesei obia no ane papa fi no afini nkra we nko school na maame fo no papa fo asabi mu wo akola moti ho wa bra mu ntimi mfre krachi ana mu ntimi ni na chi ne nko na sabi mema ni fie wana emema ni mu fie ewura emema ni ho odi ayi wo fa firi mu nua mema na bi ni ho hwe ma lady kanda bi ase duru ba bi a omomo hye haba duru ba bi bi be fra wo abusuama ya na ye
edu ba bi onu betime de animu ajiga ade atwifom obon se atwifom anam nyina obi aba fom so de besre se busua sebi ye befiri mu a mo kutakuta na mo moye chidom akoda yese won koboda so akọ ama abo achi akoka no eno e kire se won wu ana abrabo akoda wonimu o ene meeting no ameno na wafa abrabom na wonim unu se de ne masiti eti wontimi ntu ubaifo eye wo se mutimi ne mo nasi fom awo ne krachi yon wona ti kwase ko ne se won be ya de so ane kwan be ya de so a etiye so kumasi kuro be na afri so ankazi mpobi eti Nana Yaa me wie no krachi no John said de na ajaman so ken John no ye aman panifo din there be actually free oh me de John ya betre me nyi de be me nyi echi bia fu de jama me nyi wo de mate na na John na mo no mo se mo de me di me nkomo de mesrem enti enkanka edin John me say ayaman panifo din oh me the temple catch it on the buy Nana Yaa di edian or the John John na me kan wasem yo aya man pani fodi edi sabi catch wenji me fa din wei ne man pani wei de wan hwene ba wanu ne ade ya me ya yi sam man pani wei ya won de won hwene ba ne ade ya me ya so catch sensema awura yi kan Nana Yaa se sanete we adufu de pe boya dufu de pe wonye man wade aka ma mienu abom enu ade si ai bi kachi ya haidan mienu obaba kuda ha ondo gina fifi so so obedi ha no akọ no obeka nsema de ejama so he on kaze mka metoi iPhone ma wasi enya wota next week remember wasi yo no ade he na obam say hele my lady no ni we ya wie 3 days no kwa ha fi no you say na se be ma kra won sheda yin eske o dabi ayadwene no kwa ha ewure we wonim nyansa ma akokra se mekoda ho ne nsema na me patia be kan 20 na mo na japade kra anya enye de udisia na ayen wona me hu ana mame na no so we so na me so sa no so ye ne de bra John so ewure wo ko hunu se sebi oba bi hye ho emudwu anka ewura no ne tinkwanya no wade edu ba bi amusua nyansa na sebi ewuru kwasampani sensema yekesa nete na afini woso mfa ne banko school asankwa asanya so na brampa umfa banko school sai freno na time umfa banko school sai enne obi anwumasua no obi akoko na so se enkoda mienu wo de obetran kran enne ya wo ya adwuma sebi wansua nim de bia anka wo ya adwuma ebia na ewura ne de nya de yenya free be mai ho wia na se fawura yi ho ana mo me ha kra na enom ayeya na wo zo nkoda biem enyu na ba kunsia fo ba kunsia eti no so wo hwe omu a eno no ye na asem na se wo ye bibi ena kire atia no so wo hwe awura me ka bibia se ena me nu wo bika ena ke be pon 5 bibia ni wiase esi be ma kwan so be hwe ne adieti sempo awura ya adwene nye awura ya adwene nye ode ono kofo nso odidi watamen kra ne nka bi na brampa wo de frɛ no na yentie brofo kura opese o ka kire yen na meto ka hwehwea mo awurade nhyira wo yete he ya oba bi aba ha wo se efre ni Kate na ensa na wo ka se woni na wo nkwada fefefe mienu a kane de na ka wo bon homoden onu ni se wu ni mu mame man pa so me namba me twa na o se me na nkwala me ai mienu ana miensa me pa twa woni na wo se mienu ana miensa o se e de ko se munya crowd de den kwa na me kama se me network but I was na nkwala mienu me pa twa o se nkwada mienu hey asemo hello Bra John yete won kan wo se won ne wa wo nkwada mienu ne kra aha wo se first ne de na nka wo hwe ne yie pa na se se ma de aba won hwe no ne ma ne nso so kra de abobo wenam so man kra ne tifie school kra won mu nkobi ene yase asem we de boni bi ama ya ma nte sa e de be ti akowie sa Bra John yo Pacho, minimo je, but aseme abake bia na wakati some non kwa men ene pre.
Ayoba me hu na me say me pene me na nkwara me. Oni me pa. Ado je me de. Me pa cho me tie o pa. Oni pa. Asa na so me sha no. Doctor kwara ba ko. Akono na mam se me sha kwara na akono ma na pa. Me amedia. But also all the answer on quite because I can friend thing. If I could do him. Me din fi my dana so. Ne kwan so a. But I say. Ne kwan so a no. Sanka me ne papa ne a na ka bi an ko se me ne papa. Aka ne ba na ko no do wo na kon fan ka sem so me din fama no. For me. Me ya se bi mo me tunu ka kai. Oh. Me ya pa. Ya ka sa ya te wonka. O se me ka. Me se me tunu ka kai wo. Me tunu ka se ra kan ka me chama jin Ayoba, eka ayoba me pen me do no, but the God ask me for no, on susu no nya betre. Me ne wa adwen pone, mo tema ana mi share wa. Me ye juma na na me se me tunu nkasa. Mpa juma me frel. Wo de be Brad John. Me to get me frel. Oh, the man me frel. Tie me. Juma bi. Me sorry so. Nego sebe ya obi a mo abo ba dubi na ya ma wakwanya de ye be sore so no kire se ye ni wani ni ye be ma wo sho oba de nka wonye bone na mo ma mretie ya na bibi ma e na me afro nti me pa cha wo ya ma wo nso so wakwanya no se won so be kire ni enti a bia na oba ne so banye bia na wadi watam etesen ni a wo be kan na no ni etie ni afamu aba mo me pa cha ka cha ni se Ayoba me pen no, be God ask me ko. Onye di na on hwa me. Nimbe ti hwe me ban ko so ye ne ya, mpa me ya kwasen no. So do ba ya, se ma kan so do ask man ko ba ko school no, on hwe ma to man ko ba ko. Monday wo den kwada e be ko school. Monday you wo den kwada e be ko school. Oh, no problem ni thing. Enti Brad John, ye je brani e na wo kasa fitie mu a. Wo betimi aboa ma wo man ya san de wono mu nyina ko school duada. Mommy, me no problem. Opa. So personal line ya, personal line come no personal ko ni kasa na. On no wan say. Mate. Na Brad John, asi e kire me so ma. Ni mo so ne me. Ko ma me kase. Original. I mean me ya shema no, but dem man be 2,000 at top money. Because then on so oya bo me anase don oya bo nkwala no. Me ni biu. You want 2,700 after 3,700 every month. If you say you buy me Nkomo ati, ma ti dan bra, yen ti na yen bo bra, so wumba. Nso na sen bebre o. Ma nen kana to na like anya ne de, na so onyo bi de. Onya abotre. Aye den. Because she said because mom, already ankopo. Mu se me kama tam fa o. Mate wa se, Brad John na ade a kire ma dwene ba ko ne se sane a wo kire mu se oba wi si don a wo pe na asemi. Me susu se enfie du a wo ne natena de ewa dodo. Ana Why then? Me pa wo cha o mi susu se sane a wo kire mu se wo pe na asem na wo do ni enfie du a wo ne natena de wada woroma emuwa ne kra emuwa na mi gina so abusa se da be na nka be ne ho ade enso me September but no to no one September no me be fi September ebe wo be ne ho ade ne kra maka che no Hey, any ye nyina frank e be your wedding guest. Me no no problem to sense because my kasa asa na che no. Ba Brad John unim se mama ni unim Nkomo se nya. Unim se woni oba tena 10 years Brad John e ya na emu oya. Emu oya. Brad John. You define my personal line. Certain things went into air. We just need clarity. Intime pa chao. 10 years are sitting and say we say obey and September. Enti say me awo kan say September be no ade. Na do September e kwada ne next year September so da roma. Eno so ebetimi no wanya bibia aka. Wa ka cho. So no no problem about that. Enti say prani chop money nom ne na se fo wo say yan hwe odoada. Na debi no ka no ka so no bi san say dey we fit na mpata mama na. Brother, bisa wa say we answer no me bisa sister ne question. E di ebe nti na wo no na putupuru jai e pe no. E di ebe si.
Oh, that's some cry. Asam ne saying. Wo sure ba kama ye hu ya ne say wajai ene ye bisa say e dia be woni no ye wa wu jai nkwada ne so. Oya mbo ne bi a chere say bi a no so ma kwa ne ere amonko. Ankwan bi say oh, chale mommy. But I'm in for it. Why? I'm in for it. Why? Guy, pa, we send ya say, Menya would train and walk us out where your mommy and I say for we catch a I knew we did many ago. Brad, Yania Bren community, Mr. Me, left and right. Let me tell them, I catch you, I catch you behind a question. On our force that the mayor, no, the mayor, and young man, dear, not about Ovacata Nachamudia. That's on the mamma, nothing, the young canons and Casamanian Casamani because of Jamaian Bonifat, and also Casam Center, Jamaian Bonifia. I did not know. Brad, don't see, you see who say, now we shall come out, one enemy, we shall one more come out, a ban is saying, and a Ujaye, as a minion. For me, maybe the man was a masombra. I thought they were going to answer about the mountain. That be sat on, said Bradon. One for be Baban and a year, no, not 10 years. Or say, I just a one year. While I am Matt Sabio, but Jane baby any what 10 years a term so better was so. I won't go on the 18. It is a while I was September. Oh, Baba and 1 year. My young woman who said you will see a fan in a Casani and I have it. After you who find out the first one of my feet were there to say, okay. Mamma, the main country, I said, my comes to Timber. I saw to know I thought I would some year the young found one day on the mamma, person, son, or young one day. Me mananya me ho ade because ono ba na tsesia ma wo frɛ me krom bi sɛ sia sɛ Kate o te sɛ ho no ma enne me sun wei echi na me sun wei eso this ka na ode ba no sia ma ensem bebre na me kentia me to no nyema bebre na me ni o the last time ma was kana na oh chop money do send ba o but say o fa mom kra na ka me fa bi nye bi enne pe na me hu sɛ sika ba they be out and news. Or send the chop money, my a be on my 80 at the 2 seat. Maybe what's it? They be out 1 7 years now. But shall they be all the chop or much of money bread? They be a saying 80 cities. They be all 80 cities, but from Crown Mean, which is 40. Or to say, no, on she in there be okay, me that me fancy me in Sika. Enti mame se me enu ni sika me the advice I meet media mam assistant me di kan ka be na peduma yo ana dem so me nya dem ame o me soa ne ma o me to ade si am ti onu me to ice cream this year na sa ko jo bi school bag ya me soa bag ni si am no ti ba me fia kra me di nipa ni sika e koma no am na ko fa ne ma bre me ice cream me to bag ni na ko fa bakra me kwa ko yi ice cream maso asi anse me ofia nka ewia me so ice cream nam e mo abe na pese John de boa ma si am to me high dan me ti me krom so me high dan me say baby am da na me problem ene nkra ni me no hwe ne de me pese no de ba be ka me ma so say e so on hwe nkra no pe baby mo na me how nyina no me ne me ba na aka de we de me problem bra John me pa cha so wote odofu yi kan o se o ma ne hwe no ene ba bi a wono mbeda na ya de ehia no nti kwan pension na be fa so aboa ye yo mommy bakama ate that's all the talk but after na ma wa de anya hwe bi na ma ka cha no wa ka cha no problem o ba fra ye yo ho me pa cha o se o ba fra ye me no personal life, so me no personal life, but on the radio come up, me no personal life, I'm a that's it. A radical. Me no, honestly, na gana about me, no, sorry, I on the top. Ya krano. Tie asem we, yan kan na bone, e fresh ase a wokasa nyina, wo so wo hwe ne kama. Enya na bone ne ye ka. E no mfa ma ba bi bone e de wutu, o picture kra to TV so. Asem no kan wie no na wo se ye frew. Na wo nso bia na wo bibi ka. Eni e be sa akanya ne ma wo wada woroma. Enti mane ha why? I am here to mention because me come on me no me fact. I can catch out there.
almost anything. A week in the sun on Pitabi or not, turn off me, Nami now. Don't give it to my mano. No matter, Mumma and Sunday and what to know. Sometimes I just people want to catch on for the John. John, look at them. John, how do you mean? John, tear. Point of correction. Man correct wa wunti min kan dia wo ka bia me entie. John tie asam na obi ani wa waka wo ho asembone na emom se wo kasa biom next time wo en kasa mo ma no point of correction ye mu bi no ye kununum ye yie pa enti no ye so ye te wo no mo ase ne ye ne omote yie enti kasa mo ma no wadawro ma unya ba se wo dofo de na aba eni egusa enkwada ni nti ne kasa kire se wunya nipa boni ni me no kasa acho na hu se wunya nipa boni ni enti me pa acho wunya betre why Niminjaye, baby, to make you never get the sense. Make the sense of me for going. After you want a mass of Papa, must one up to this no. Because I even not Jana. Because I said, beside your men, the men, what's your bill? Enti brado say only ya come in yes row. Eni yan kasa na ye hu kwan a ye be fa so anya ba bia ma o manada na afei o mo hwa no so so. Mommy, but I can say, my baby has a met some much member immune, so already I need to know it. Don't conscious of them, remember them coming. My young one, know I free. What worry? What they? What worry? We know about me worry. But you, me patch a message will be bit much my shampolina, me you go for shampolina, mammy. Me patch what worry? Was it more, none of my mammy. John, who got a question of maybe Sawi and no na court to be busy. Don't worry, but when we're not mammy, but you remember to know Martina. Oh, they Abraham from my brother. Fatu, on the other canning and I've been so there been crying already. Say not, I will make you say not. Miss Mel and send me Nana Kentia. And yet, I said, means me can't send me in Nantia. I'm crying already. I will make you shaman on. I will make you a shaman. Miss me down, I'm a home so no broken heart and I won't. Now, me don't get broken heart. Made the baby in a minute, then I mean, you walk from here. Mamma Joe. Many wouldn't come on. Many wouldn't come on. Cotton on no free so, because on take us. Ti kwan a obefa so obehwe ne ma no enu ni hia e na de am akoma atom yem kakra ne say or try say daily was any bibia ba at least e chere say woni bad intention eti wo mami o na asudie kese aye den abesoa wo se wo pe wa brabo ya na me ka kire woni tisim abrabo no e da wasapo wani abra na wahura tom na wa fishe for wo ho enti wada woroma kwan ya be fa so obehwe ne mane de e da yakoma so e free samra akopem do ada ya ante ne nkan kwan bi e be fa so sa o se hu ade yo ne de hu hia be da me ho de hia mesisi e ma e di say ko be fa so ahwe ne mane ba bi adu ti beto e no ne ade e hia aside that and kwan side there because me ba ko da me so me ana me hwe wa wunim se e da so e na akofa we ne ko ma so we di no di me ona ka jim to be ware mi o ma bo se obi a na me di baby do na me di baby da enti me mati tram so nti e na bra we aka me so na me ma me ankasa me wo me baketo we me akraye odi meje obey ye operation me ka hwe ma me gime tena ne dem e na me ka hwe ma me se ma prayer dey oni me ye dey me nti ase enti se wo de o mama betena o dem ma me ntina ase na yen fa we nwin because me nko me ti den ma o han dan nti o de obeba so be sa anye me enti ma me ntina ase ohu adrogu ani so o da bi se me ne wo ho mo wo problem mo wo problem se say ya ni e pese ye try hu ade poten awohwe wo se hu ade yo ne de ehu hia hwese oba kama hwese ne wasi asu ama wani nyina eyi atofom
aware ne nasefo na ya na nkrofo te ase no be say mo ga say ya na omo ho ato omo de bia ka kira mo say aware ne say bia ente say telenovela na ya Alejandro na wo hurihuri no nam de poso na ne yere prage aso gina ase ho na omo otonyom na ba ko omo tena daka so ana ye pia ba ko no wa yifiri no nam be pono so ba si fom chirodo na omo ni age na hwa emu den ebusiafo mi do bibia se so jibe my kuhwe video no eba ye so oni be matna for good 10 years na onyo ho ade snap kra onto obi ma obusuafo aya na eja oba ne die o chirichiri mu no se onim se be man be de ebe ye ne ho ade nti oni de wedi kan atoto ne maame ho nyama so mo de be ya ifo no entalia ne maame be sha kwa ifo ni nia oba ne de wato bibia na nso na wale no maaso 10 good years be ma wo ne nete osanso wo baby mama nso ye de e wo nchen no etimi ahwe ama one be me ya tena for 10 years then e kire se oba aja one na awo abofra no obe wale wo then e kire se be me obe wale wo because the only no wo ba ko no on wale ni yo na wo wetimi ebuweni egunyama weni aso eni nipa no atwempena for 10 years 10 good years na be ma no so abekasa efe bi no no so akasa ye because ono no nchire mu no o se oba ne die obeye ne ho adie ano no die betimi di aka na nso action no eno ni asem no be ma ne die wabeka na asem yepe action enya no nko na e de ka asem no ontu nwa na mo na yihu se waye serious because oba ne die odinani ato no so nti se na ye nua be ma na se ye papa abampa kan ye no ndi we twabo mo ankasa we twabo na ankasa ma no because sometimes no mu ye bi mutimi hu red flags no but still who pese mo ma red flag ni e green and so red flag no so ni na adwe so be green nti man mu nshi we nso be ma ne de wakasa wa hye ye date so be wale oba ni September nti ye twen awifo no die kian ne kin be kobi because e pese ye witness e pese ye di ye ni ya gani hu sa asema be ma ne kan no we di so nti busia be ma ne de o so be ye oba no ho ade nti di besi ha drop comment na wo comment section no enva emmame aha egusa emergency Ghana TV keche mami esi anything any meeting ye besan so edi hyimu e wa hebiem egusa